Diyos maray na alda po sa indagabos mga tugang. Bago po kita magbalyo sa leksyon ta on multiplication of polynomials, pagadalan po muna niyato ang inaapod na laws of exponents takay puhanta pong gayo ini para manudan ang multiplication of polynomials. So punanta sa first law of exponent, iyo po ang inaapod na product of powers. And ginamitan ta po kang code na LE1 to mean the first law of exponent. So ano po ang product of powers law of exponent? Kung iyo po kita ning exponential number, ang base niya is A, ang exponent X, then igwa po kita ang sarong exponential number na ang sa iyang base is parehas kay itong inot, yan po equal sa the common base A and sa tuya pong isusumada ang sa indang mga exponents. Halimbawa po, kung igwa kita ning 2 raised to 5, ang gustong sabihin po kayan is repeated multiplication. Imo-multiply ta ang base na 2 5 times. So ini po ang resulta. Gabos-gabos, igwa po kita ning 5 factors. Ang kada saro po kani anapod sa ida factor. Kung igwa po kita ning 2 raised to the third, kung i-expand ta po yan, gustong sabihin, ma-multiply kita ning 2 tulong beses. Ngunyan, kung imo-multiply ta na po ang 2 to the 5th times 2 to the 3rd, yun na po ni ang form kang sa tuyang formula. Ang 8 na po ining 2, ang exponent ang x 5. Sa pangadua pong factor, ang base is 2, ang exponent 3. So common po ang sa indang base parehas 2, ang sa indang exponent 5 and 3. Giramdaman ta po na ang expansion kang 2 to the 5th, iyo po ining multiplication kang 2 by itself 5 times. Ang 2 to the 3rd, yun na po ining tulong factors na 2 multiplied together. So, pirang tupo gabo siya andyan. Igwa kitang 8 na 2. So, gusto sabihin po, kung imo-multiply ta na ang 2 to the 5th times 2 to the 3rd, gamit ka aning formula, kopyahan ta ang 2 na iyo ang common base and add 5 plus 3 and that is equal to 2 to the 8. Which is correct because bilangon ta po ini gabos, igwa kitang 8 2s na pig-multiply. So, ang shortcut na pagsulat kayan is using exponent. Kaya naging na siyang 2, si base niya, multiplied 8 times. So, yun po ang gusto sabihin kang product of powers law of exponent. Iko kitang powers and pig-multiply ta sinda, copy the common base, and add their exponents. I-apply po niya to. Halimbawa, iko kitang apat na problems na isosolve. Gagamitan ta kang law of exponent number 1. So, simbagan niya to ang number 1. Inot, hilingon ta na ang base ninda parehas. So, kung pareho ang bases, kopyahan lang ito and i-add ang exponent. So, copy A, add 2 plus 3, and that is equal to A to the 5th. So, the answer for number 1 is A to the 5th. Tandaan na po niya to, copy the common base, pero dahil pag-multiply ang exponents, i-add lang po ang exponent. 2 plus 3 equals 5. Kung minsan maribong po, multiplication niya, ta pig-add ang exponent? Dahiling po nindo, kang pig-derive ta ang formula. Number 2. 3b squared times 5b to the 7. Pag igrupo kita ng number before the variable and the exponent, igrupo-grupo po niya to muna itong mga numerical coefficients. So, using associative property, ining 3 kataos ining 5, igrupo ta, ining b squared saka b to the 7, itait naman po. Then, aram ta na 3 times 5 is 15. Then, ining sa tuong parte, gagamitan ta ka ining law of exponent number 1. Copy the common base b and add the exponent 2 plus 7. So the answer is 15, b raised to the 9th power. So for number 2, the answer is 15, b to the 9th. Let's go to number 3. Again po, i-multiply ta na ang mga numerical coefficients and i-multiply ta si mga variable na may exponent. So negative 4 times 5 is negative 20. Ikti parehas ang sa endang bases, copy the common base, and add the exponents 4 plus 4. So the answer is negative 20, c to the 8. And for the last problem, so gamitan tagiraray kang associative property, igrupo ta ang constants, 5 times 6, igrupo ta si mga x variables and their exponents, igrupo ta man si mga y and their respective exponents. So, 5 times 6 is 30. Ibig po, kung mayo ning exponent, understood na 1 iyan, so copy the common base, 1 plus 5, ining y, ang exponent ninda, 4 saka 4, so copy y raised to the sum 4 plus 4. And simplifying, we have 30 x raised to the 6th, y raised to the 8th. And that is now our answer for number 4. Maling po nindo na, simple lang po. Basta, step by step lang ang sa indong paagi kang pag-solve ka mga problem na aron kani. So, salamat pong maray. Asin maghiling ang giray kita sa sunod tang leksyon, igdi sa Bicol Mathematics. Bisitahan mo po nindo ang sa tuyang channel at Bicol Math Avenue sa YouTube. Asin ang sa kuya pong channel sa YouTube, Math Avenue. And ang sa tuyang Facebook page at Assistant and German Academy. Salamat po. Ini po giray si Lando Assistant, taga Calabanga.